دنگ برخودانیه. شنوندگان چهار رادیو دنگ گلدن باشگو در این هنجا ایرو 13 تباقی 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادی اره برا پویا گلی روژاوا پیشنگ شورش اوغرگر ام منتداری تنه جنازه فرماندار مزن نورالدین صوفی کو 6 نیسان 2021 لهر ماگاری شهید بوبوج دیری که برن خاموشلوی پشت پیدوین اولی گرسه جنازه شهید برن ستادا شهیدن 12 آداری و مراسم هات پیکانین ده مراسم ده به هزاران گل فرماندارین یه پیگه پیجه قصده هفسرو کو رو برن رو بریا خویسر آماده بون پشت ریز گرتن او تورنه که لشکری فرماندار قصده مظلوم عبدی آخوی گود گل با کروشات سوریه جبر که ده هوال نورالدین صوفیا دشوره شده منتداره ویه هوال نورالدین لچار پارچین کردستانی تگوشین کر دناوا گریلا ده گها آستهری بلند گرلین لچاین کردستانی هوال نورالدین وکه شهروان و فرماندارک به جسارت ناس دکن و میناک دگرن که ده هوال نورالدین ده همو سازیر مدهیم هوال نورالدین ده همو اپراسیون ندیجی چته این دایشه ده جه گرد و شهر کرد حتی داویه برخودانا سردمه بره و بر که دکه ویا مزن هیه شورش با کروشات سوریه منتداره هوال نورالدینه او به عربان را عرب بو به کردان را کرد بو به سوریانیان را سوریان بو ویجی سرکفتن جشورش روژاوارانی ام قصده و گل سوز ددن که ام آلاوی و شهیدان بلند بکن فرماندار مظلوم عبدی هری داوی به زمان عربی بانک لگل عربیم بشتاری مراسم بوونجی کر و گود باوریا هوال نورالدین به هفگرتنا گلان هبو و دویریه ده تکوشین کر تکیلی آوی بگل عرب را خورد بو و هیزرمین عرب پر جه باور بون او یک جه هوالان دست که بکو پیکاته دناوا رو بریا خواه سر ده بجیه کر ام به هوال خواه سر بلندن دایکا متین ارسلان کوچرو گوت از بکوری خواه سر بلندم لگوند آمارای ناوچه خلفتی رهایش بو اندام کمیتیا ناوندیا PKK متین ارسلان بناسناو کوچرو اورفا سرساقی تی قبول کرن اندام و رو برین پارتی سازی و ریخستنا انجی دناو ده گله کسشون سردانه گرسیا گرج تکیتنا گوند بر به مالا شینه و مشیا گرسیا گرج هلا مالبات و خزم شید کوچرو اورفا و هاتن پیشوازی کرن دایکا فرماندار کوچرو بو بخیر هاتنا گرسه کر او گود اف سهو 3 سال بون من تو آگاهی جکوره خواه ندگرد مروف چه قازم مروف حزی متین و بیجیجی تریناکه از گله که خوشم کو من کوره که وها مزین کریه بکوره خواه سر بلندم سردان سرساقی جبو اندام کمیتیا ناوندیا PKK متین ارسلان بناسناو کوچرو اورفا و 3 روزان بدومه لمخموری فرماندار نورالدین صوفی کوچر و اورفا او بختیارگا برهاتم بیرانین لمخموری لهنگ و فرماندارین تفگر آزادی کردستان شهید نورالدین صوفی شهید کوچر و اورفا او شهید بختیارگا بر به مراسم که به هیبت هاتم بیرانین مراسم بیرانین سازی مالبات این شهیدان آوارگه به دقیق ریزگرتن دست بکر پشتی ریزگرتن لسرناوی خلقی وارگه هزارو که هفسروک مجلسا گل آوارگه احمد شهباز آخوی شهباز ده سرساقی جبو مالباتا هر 3 شهیدان خواست اوها آخوی هوال صوفی و هوال کوچرو به تکوشنا گل کرد ربون هشمهندیک جبو نتواخوه لسر هر بوستک آخا کردستان گریا کو جبو دجمن خوینخوار جه در بخن وقت زانین شورش گلک لهنگان چیکریه جبو پاراسنا جواک کابندس یا کو ظلم لسر تیمشاندم گلک دایکان لاوین عزیز آنین سر دنیای مزن کرن بو فرده کیه مالباته لی هوال صوفیه بو قهرمان گل کرد بو
عزیزن لبردل میلیونان دایکن کرد. براستی مرو نکاره به چند گوتنان هستن خال سر هوا صوفی بین زمان. اگر ایرو گلمه دنوا جواکا جهان دتی گوتو بیشکرن او بکدا شهیدن منه. هبردل کسازی مالباتن شهیدان ساریا مارینوز جی آخوی گود به هزاران قهرمانین وکه نورتین صوفی کوچر و عرفا و بختیاران لچاین کردستانه جبو ریبرتیک آزاد و ولاتیک آزاد تکوشین کرن. مروف نکاره بدو گوتنان کدا شهیدان و بیجه. به بونه ام دوباره بیجن سر مالبات تفگره و توای گلی کرد ایوالات پاریساق به. ویل سازی مالبات شهیدان یا مخموره سردان سرساقی بین قبول کرن. مراسم به درشمین بیجه سر و کپو بداوی بون. بله گذار اینجا خباتن لمجلس جی خباتن کمیسیون جی بردوام دیگه نمان kurtulmuş راگاند کو بریا کمیسیون دخوازن لگور حوجهیان پیش نیازا قانونا بکن. کمیسیون دموکراسی خوش براتی و هفگرتنا ملی جوینا خویا سیمین دارخست. سروک مجلس نمان kurtulmuş دستبکا جوینا آخوی. دیار که کو مسئله هری گیرگ آ کمیسیون اوه تکیلداری پیواجوی سر راست کرن بکه و لسر گاوین دموکراتیک بونه باخوه. نما kurtulmuş dest şanker ku komisyon na jiddile u gud hakime rojeve xoye u bibriyaren de deriya xwe de domine. Giringe ku du civinen avul de biryar bi praniya dengan hatındayın. Servke meclisi devam edediyar ker ku de qonahye wo hadiroki de hevi eve ku gaven jivir şun de tenavetin ji bi biryaren hevpar u bi ittifaqeke heri mezin benavetin. نما kurtulmuş وها devam dike. Jibu kurtkirna hevgirtina civaki peşxistina yekiti u xuşkubrati jibu xabaten daqaden azadi demokrasi u devleta hukuka de ben kirin dibin sivana meclise de ittifaqa heri mezin hate ava kirin. Pişta xaftina kurtulmuş nuneren partiya anji nerinen xwe parve kirin. Civina komisyone ve hafteya be durojan ser hev bicive. Komisyon ve de 19 و 20 tabağı de xabata xwe berdewam bike. CHP ji komisyonere paketa demokratik bune ya ji 29 xalan pek de peşniyar kir. Di cevhera pakete de berfirehkirina azadiyan, bidavîkirina pergala qayyumtiye hene. Di paketa demokrasiye ya CHP'de çend xalen sereke vuhane. Yek, binavê komisyona mutabakata demokratik, adalet û aştiye avakirina komisyoneke li meclisê û erkdar be. Du pekanîna biryarên dadgeha bilind û dadgeha mafê mirovana Avrupayê. Sisê, ji bo avakirina aştiye mafê xwe ifade kirine. 4. Ji bo çareseriya pirsa kur siyaseta demokratik. 5. Davî anîna pergala qayyum û pêkarina hişmendiya rêveberiyeke xwecî a bihêz. 6. Di qanûna têkoşîna li hemberî terorê de rêgeza diyarker a hukukî. 7. Têkoşîna li dijî işkence û sûcên li dijî mafê mirovan. 8. Rakirina astengiyên qanûnî û rêxistinî yên li dijî azadiya çepemeniyê. Ne mevzuateke infazê ya adil, dadperver û birûmet bû rêz ji mafê mirovan re digere. De divê rê li ber lijneya çavdêrî û îdariya lêgirtîgehan beyanîn. Divê naberê de komisyon ve hefteya bê dayikên şemiyê malbatên ku di şer de windahiyên xwe winda kirine godar bike. Komisyonê biryar girt ku di 19 û 20 tabaxê de dîsa li hev bicive komisyon ve di nava du rojan de ji meya der komeleyên xizmên polîs û leşkerên ku di şer de hatine kuştin û wezîrê malbat û xizmetên civakî Mahînur Özdemir Göktaş godarî bike. Serokê tevgera Nûfşênû hate binçavkirin çavkaniyên herêmê ragihandin ku Serokê tevgera Nûfşênû Şazwar Abdulwahid du ji aliyê polîsên Silêmaniyê ve hatiye binçavkirin. Heman çavkaniyan got Serokê tevgera Nûfşênû Şazwar Abdulwahid beriya niha ji aliyê dadgehê Cizreya Silêmaniyê ve
bi 6 مان hatibû mahkum kirin. Di vê çarçoveyê de duh êvarê bi biryara dadwer ji aliyê polîsên Silêmanî ve hatiye binçavkirin. Koma Nifşênûya di Parlamentoya Herêma Kurdistanê de ragihand ku hêzên ewlehiyê li ser gundê Elmaniyên ku Şazwar Abdulwahîd lê dima de girtine û li wir hatiye binçavkirin. Fransa got binavbênkariya Amerîka hevdîtinên desthilatariya demkî û qesedê dewam dikin. Wezareta Karên Derveyê Fransayê di daxuyaniyê de ragihand ku divê danûstandinên delabena nûnerên Rojava û desthilatariya demkîya Sûriyeyê de bi piştgiriya Amerîkayê dewam dikin. Wezaretê diyar kir ku Parîs hîna li ser soza xwe ye ku sibata borî ku di Kongreya Sûriyeyê de dabû ye. Fransa ji bo Sûriyeyê azad, serdest û aram ava bike kar dike. Wezaretê destşan kir ku bi hevkariya Washingtonê diyalogên bi nûnerên Bakur û Şatê Sûriyê û desthilatariya demkî re didomîne. Wezaretê piştrast kir ku entegrekirina Qesedê di nav artêşa Sûriyê de ji bo aramiya Sûriyê û herêmê û ji bo xurtkirina têkoşîna li dijî terorê mijarek bingehîne. Gelek odan jemen çen servis ve peşkeş kirin ana xatre